Meni su svašta do sad govorili, ali drago mi je da i to čujem po prvi puta, da neko je ovdje župan umjesto mene. To je lijepo čuti, da, to je u redu. To će sigurno pomoći Stričaku u ovim unutarstranačkim borbama. Ne? Jer konačno su dobili župana. Ne? To je lijepo. Skoro da bih navijao za Jenkača, shvatite to uvjetno, ne? Za Jenkača, jer bi mu to dalo priliku da se kandidira za župana. Ne? A to bi nama dalo priliku da ga ne bude ni na poziciji župana, ni na poziciji gradonačelnika. Ne? I župan, naravno, žali Bože komentara, ne? A na poziciji načelnika će nam otvoriti poziciju. Dakle, gospod Dominko, ja sam još uvijek župan. Ne? Evo, ako vas smijem na to upozoriti, nisam rekao da ja odgovaram za odluke upravnog vijeća, ali odgovaram za postavljanje tih ljudi. Ne? Za to odgovaram. Ne? Oni se postavljaju odlukom župana. Ako nešto budu krivo radili ili kontinuirano ili ozbiljno krivo, čujte, onda naravno ćemo ih smijeniti. Ne? Za sad tako nešto dramatično ja nisam primijetio. Ne? Kao što je dobro upozorila gospođa Dreven Budinski, to je vezano pitanje, malo je teško raditi stalno pod pritiskom, ne? Ali ako si negdje u javnoj službi, moraš na to biti spreman. Ne? Ja kad sam bio nešto mlađi, jedno 30 godina, recimo, 25, ne? Sve sam ih tužil. Ne? Sve koji su imali neke za reći sam tužil. I ministre, i načelnike fondova, i novinare. Jedno 10 njih. Sve tužbe sam dobio. Sve. Sve tužbe za klevetu. Sve. Te ukro, te ne znam, najgore, te ovo, te ne. Sve tužbe sam dobio. Sve. Da. Samo nisam uzeo novce, ne. Oprostio sam mi te novce. Ne. Jedan je čak došao, se žali da žena, deca, da nema kaj jest, da nekom oprosti 50.000 kuna, onaj neki, kako se zove, Hebel. Ne. Nema to smisla. Nemojte vi ljude tužiti. Ne, to nema smisla. To gubite vrijeme, energiju i kad dobijete sporove, ništa. Dakle, to niti Bosilju ne preporučam. Iz mog iskustva pustite. Ako ste u pravu, niko vam ne vre ništa. Nikom vam ne vre ništa. Ako imate čiste prste, niko vam ne vre ništa. Ja sam živi svjedok. Svašta su meni pokušavali u ovih 40 godina. Ne? I kaj mislite, zakaj ja uvijek jasno i glasno i preglasno velim sve kaj imam za reći? Jer sam siguran da me niko ne vre ništa. Prema tome, ako gospodinu Vosilju niko ne vre ništa, bit će sve u redu. Ako može, a onda ne bude dobro. Jel? Zasad mi nemamo nikakvu potvrdu da je on za bilo šta kriv. Naprotiv, imamo stav da je odbačena krivična prijava protiv njega i tu se pokazalo da ta vrsta optužbe nije bila utemeljena. Ne? Šta će se desiti, da li će se neke štete nanijeti krivim odlukama oko pravilnika ili nekim drugim, to ja ne znam. Ne? Mislim, svako odgovara za svoje postupke. Ne? Oni ne moraju biti ni kaznena djela. Ja sam to rekao jasno i za Smoljanca i da smo tada potegnuli mač i skinuli mu glavu, a izgledalo je kao da je tako. Ne? Izgledalo je, ne? Samo je izgledalo. Kad je došlo crno-belo, onda su rekli ništa. Ne? Prema tome pričekajmo mi za Vosilja, nemojmo mi osuđivati ljude, to velim vama, gospodin Dominko, prije nego što ljudi budu osuđeni. Ne? Čak ni Bandić nije kriv dok ne bude osuđen. Ne? Čak ni on, ne? Tako da, mislim zaista, ja na vašem mjestu ne bi više o tu temu otvarao, jer mislim da vam to čak ni politički ne koristi. Ne? Rekli ste šta ste imali, ne jedan put, 2 put, 3 put ili 5 puta, čuli smo, opet ćemo vam odgovoriti na ono vaše predpitanje, ono u pisanoj formi,
Mislim da vam to nije dobro, ne? Ali ok, vi imate pravo da vi odlučujete koja pitanja ćete postavljati. Mi ćemo vam naravno i na ovo pitanje odgovoriti, a ja vam ovdje jasno i glasno velim, kad se utvrdi odgovornost u postupanju ravnatelja koja je dovela do štete za javni interes, on će biti sankcioniran. Prije toga ne. Hvala lijepo. Gospodin Dominko, da li ste zadovoljni s dobivenim odgovorom? Imate pravo na dopunsko pitanje, izvolite. Eto, ja bih sam pitao, dakle, poštovana vijećnica Budinski se referirala na kaznenu prijavu. Dakle, gospodin Bosilj već ima opomenu od HZZO-a. To je jedini način kako se može od HZZO-a kazniti ustanovu opomenom. Znači, oni nemaju nekakve financijske i ne znam kakve kazne. Dobio je prekršajnu nepravomoćnu gdje je on kažnjen sa 8.000 kuna i ustanova je kažnjena, s tim da je na sudu sutkinja išla na najblažu kaznu koja je čak ispod najdonje granice, a on je uložio na to žalbu. Znači, tromjesečne izvješća nije davao, što je dužan bio po internim aktima. Dakle, već su nastupile neke osnove da ga se razriješi. Ja nisam govorio strogo o kaznenim prijavama. Već postoje zakonske odredbe da se njega razriješi. Eto, hvala. Da li ćemo ga razriješiti zbog barem te 3 točke koje sam naveo? Evo, to je dopunsko pitanje. Hvala lijepo, izvolite. Još jedan puta, za to šta HZZO opominje ili ne opominje, mačku o rep. Ne? Zato sam i spomenuo ovog Smoljanca. Ne? I njega je opominjal. Ne samo da opominjao, napisal je, ne? Pa se pokazalo da govori gluposti. Ne? Dakle, to što HZZO govori, pustimo mi to. Ne? Pustimo tu priču. Ne? To što je kažnjen, treba platiti. To nije sporno. Ne? Sigurno da ne smije platiti to zavod. Ne? Ako zavod trpi štetu, ako te štete budu na razini 1000, 2, 3, 5, 10.000 kuna, preživit ćemo. Ne? Ali ako se radi o ozbiljnim štetama, ne? Onda ćemo, vi znate kao je, mislim ili ne znate, ali ako ne znate, evo ja ću vam reći, ne postoji zakonski temelj da se čovjeka smjenjuje zbog toga ili napravio neki prekršaj koji je minornog karaktera. Niti takav temelj postoji, niti to treba raditi. Ne? Uvijek imate propusta, ko radi, taj napravi propuste, to nije tema. Ne? Pa ko je? Ako je dobilo 8.000 kaznu da plati, ne? Dobro. Ok, gospodin Dominko, evo još jedan, mislim bio sam dovoljno jasan. Ja se slažem s vama da nije jedino isključivo kaznena odgovornost kriterij. Slažem se s vama. Ne? Ali sve što bude u okvirima minornih kazni, evo ovdje javno velim, neću ga smjenjivati. Ne? Ako se bude radilo o ozbiljnim stvarima, onda je to druga tema. Ne? Hvala lijepo. Hvala vam. Da li ste zadovoljni, gospodin Dominko? Hvala. To je bio odgovor i za gospođu Budinski. Dobro, hvala lijepo. Gospođa